Mbulo khona ekhaya uma kudla mina mthandazi namanje ngisasho ukuthi nabe kukhona othi akalitholi iphasela lakhe iwasho zami kanti wayi-order ngicela akhulume njengamanje angifuni bathi abantu into bazithole but into eyenzakala babukela bakhona emakhaya sometimes zithi 3 weeks or 4 weeks ipost lande kudeni but now sekune-PEP sengisebenzisa i-PEP manje i-PEP nayo ifikise kuwena mbukelo khona ekhaya but ngiyacela ngane kwethu nifunde ukulinda ngoba yonke into iyalinda ngizama ukunisiza ngizobambisana nani nonke nesenginibeka isandla nganikhulekisa nina eniphumelelayo kwenifundisho zami ukwanibusise nanihloniphako nami futhi ngiyanhlonipha ngoba angisilutho mina ngaphandle kwenu so ukula bakhona emakhaya ngicela uNkulunkulu anikhanyisele anisindise anivikele nibe nenhlanhla izenze hambe kahle kungabikho umsindo ingenzeni ama-relationship emsebenzini bakuhlukumeze nawe nokugula kwakho bese uyasukuma uyaphila nawe nesicitho bese siyasuka kuwe bese uyaphiliswa ngandlela engikhuleka ngayo nendlela engithandaza ngayo ngifisa ukuthi mangikukhulela ngikuthandazela ubone umehluko empilweni yakho mbukelo khona ekhaya ngithi nonke ngithanda ukubukela bakhona emakhaya ningakhohlwa amadlozi enu ningakhohlwa amasiko enu izidalwa zinamandla inkanyamba inamandla iyona ke le ikhuluma njengamanje sisebenza ngenkanyamba mina mbukelo khona ekhaya egameni lika Jesu uMongcwele umona amandla moya kuphila uNkulunkulu ngazulwini na umbukelo khona ekhaya ngiyamkhulekisa ngiyamthandazisa makakhululeke makakhululwe le inkinga abhekane nazo azikhululeke zinyamalale Jehova namandla amkhulisa beke egameni lika Jesu mewelise moya ngcwele moya wenhlanhla moya wekuphila uNkulunkulu ongcwele ehla Nkosi amakhosi njengamanje ngithi makuvulela kuvaleke khona njengamanje uNkulunkulu aphakade kuyavuleka Nkosi amakhosi thola umsebenzi thola umendo uyaphama esikhundleni emsebenzini uyasukuma ku-wheelchair Nkosi amakhosi zisaphola isilonda esimphethe phela ikhanda liyaphila amehlo amphethe izindlebe ezimphethe izilonda njengamanje ngithi mina zenyamalala Nkosi amakhosi ngiyakuthemba ukula phakade nokwenzeke imanga njengamanje kumbukelo khona ekhaya ngithi makaphiliswe uhlanyako sanganako kumkasiso ungakhona ke-toilet ungakhona ekuchama ngiyamkhulekisa kunephunga elibi malivaleke njengamanje kube khona inhlanhla neyibusiso egameni lika Jesu phakade amen.